Araye boro lo etegelikina na arayate sina tuko kinti akwatanuka eboro gonesa jaya mairo ne lukumita depar. Araido aputo kalwa atuan nesa sesenete burok. Kimata punyo ngesi yengare ni kinta ilipasine bian. Ore kalwa atuan William Ojang'ole. Mamere moyo ngesi nerde. Konya rangina tapoete na jai seki. Ebe lokini moya apakio ngilo sa somona kaideke kinga asomona ideke mama rai ai duara rai be na bin bare be nyo rangi na tapoite na jai sek na ada itudo likin na ada isoma uno poni angon biye bala kusayuru biye kanu kamtus na bin arabona tingun welo salimonokin alo salimonokin kede doeda ludidi kapo jena jaka enyo upapa kede toto mame duwe bone pedo reja na rai mame jena pakine pedo kesa bungu no angena so eja kisa upakine kaje doeda alo sengi na tete ringa rakintosi tete pola mokian ponya la inya makech mame ne pera dar doe ngun eja lakini bon nesi adiope kotoma puse runwa jala kintilo atwan okau yala ndogo nesi jas abala mabi pote sa to sama ngaje pene abala be mam silo sorele mama test konyi ko test kere na mbale pol bale ja test e ala mangirikin amonya tabera na kutongi kongi demole masalti ne babu pakede bolon konya jengone mam palu ni bale mamere o jangale areja nelo makilo maknete jo agoito ngokapo ro jangale yalama ichengul kotomodwe kalwatwan William Ojang'ole iborosi akotengo toto kida papa inyakunai nara iduchi jatwana twane mina jo e masle mtunga ngune polon amojo era iborode pipila chakasikesi so kwana akuriani kiniti so idue jeni say station atoto kwana tota je utubone ngina elo satwanra papa aitakinga toto so akototi ojasi tunga lwe pedoritosi aikonai ai sina pikini ngesao misho eja ipone ngara kina so nyakuna toto do bo bona rona kere mama chamna yuna jala kana ko areke pole perianya ko kina lemono but what we want is the family transported back to Uganda if possible. Konya tupito ne chairman wa Tekerikech Peter Oluka ne sabala ebe la chakina kisi kwa patekeri karaide salta Tesla Ethiopia eyonga neka kwa patekeri kwa peba isi chapa sonda la teke imame ajo kisna dakiti papa koroto enya kuloboto nile na are jasi musukuluko la yanga unete kanisa ne edai kita Uganda mamo poti Kenya kana endokai ari cha America ari chai yonga bala mon be soma stoma kona kaideke arere polona paki le jaingena konya idwei kesi ketara kome chamuntos kwangen e pipili to habnera igore ponelo mama tes ribore yeni mame patana konyi losio na kirongon elikto mayasa ina pakin losa itup alosa ngai tup are yangari karito mon alosa ngai tup pakai nyako ni tonga lo jas kerene are pote kiasi ya labasi ayara dede kengon ayara mo kimata punyo ngesi mwari tabiko ina ishara kinaebe Ojang'ole nepe kayuna kichi kisapoto kerato Uganda yonga kini awasha akirongono mami kote ni raisaba elo sese ngono asoma somo na edeke merakiriti arabeti yakila kwa mami takirongo so raingone eluga bole tulo mudo setunga do luma mapopeta ya lama ano kisapopone be anyoto kena chane chalo sa kwa pache na ada mamu kise pedorete adolere ya lame mama da nara yongo to modu kone kara mama joko ko nara papa ka ne sangara kido ko ni lipita pugani ngara kido soda ari nya kakate sikada to ne jangina ama kata ya lama akoto ngapugani ngara kiso o yaw bere abojogo do ngene de kado o yaw lai apugan ngesima melimo rober kano ikamunto sa inyakuno na yuna kakanguluka ngina karaida no inyakuno na tes Godfrey Ojore TV East Ngora.